Od rezervacije do destinacije. Online kurs o turizmu za sve. Deo drugi. Pojmovi i definicije. Hajde da vidimo šta je to okruženje bez barijera. Okruženje bez barijera zovemo pristupačno okruženje, a da bi se došlo do pristupačnog okruženja, neophodno je primeniti važeće standarde i propise, kao i određene principe u dizajniranju i projektovanju. Pristup projektovanju proizvoda, prostora, usluga, saobraćajne infrastrukture i informacija takav da svi ljudi mogu da ih koriste na jednak ili jednostavan način, bez potrebe za dodatnim prilagođavanjem ili posebnim rešenjima, ovo je jako važno, i bez obzira na to koliko ljudi koji ih koriste imaju godina, nezavisno od njihovih fizičkih, senzornih ili intelektualnih karakteristika ili njihovu različitu kulturološko-jezičku pozadinu, naziva se univerzalni dizajn. Primjenom univerzalnog dizajna, ili kako još možemo čuti dizajna za sve ili dizajna bez barijera, stvaramo pristupačno okruženje za svakoga. Cilj univerzalnog dizajna je da ono što pravimo bude pristupačno, razumljivo i upotrebljivo za što širi krug ljudi od samog početka, umesto da naknadno dodajemo posebne opcije za određene grupe. Naravno, uvek će postojati situacije koje nisu mogle biti predviđene standardima i u tim situacijama primenit će se takozvano razumno prilagođavanje. Ukratko, pristupačnost se odnosi na svakoga ili skoro svakoga, dok se razumno prilagođavanje primenjuje na pojedinca u situaciji koja nije mogla biti predviđena standardima. Primer razumnog prilagođavanja bio bi adaptacija vozila za osobe koje voze pomoću ručnih komandi, pa se na automobilu vrše određene intervencije ili, na primjer, obezbeđivanje podesivog stola na radnom mestu za neku osobu sa invaliditetom.